سباروجا تێکەلین di navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de çi be? Tirkiye bi taybetî di sala 2020 de dengê xwe li ser endambûnê di nava Cergê Yekîtiya Ewropayê de gelek bilind kiriye. Dibêjin em sibaroja xwe di nava Yekîtiyê de dibînin. Ji hêlekê ji bo me Kurdistanê jî baş e, gava ku Tirkiye bibe endam di Yekîtiya Ewropayê de, em weke Kurdistan dibine cîranê Yekîtiya Ewropayê. Mumkin e di ev sala de ev pêngava heta kûderê biçin ji virûşûn da peywendiyên her du aliya dê bigihin astekê ku li hevkirin be yan dîsa berdewam ya nakokiyan li ser vê mijarê zêdetir radwastin. Mêvanekê min heye berês Bedir Mela Reşîd lêkolêr û akademîsyen ji Stenbolê. Tu bi xêratiye Kurdistan 24 berês. Destpêkê ya pirsiyar ew e bi taybetî di van demên dawiyê da Tirkiye hem li rojhelata navarast Afrika, Amerika Latîn, welatên Ewropî heta Amerîkayê dixwaze hinekî rûyê xwe spîtir bike, yanî zimanê xwe nermtir dike. Ji bo baştirbûna peywendiyan dibe di ev sala de ev pêngavên Tirkiye weke ku ew dixwaze qazanca hevpar pêk bên. Silav birêz ji we rewş temaşevanê wenî hêjar. Bi rastî ne bes ana divê demê de dema Tirkiye polîtîka xwe diguherîne yan gelek dewletê ê dinyayê divê 10 salê yanî 10 salê dawî de guhertinên gelek mezin hatin kirin li rojhilata navîn. Yanî tiştê li Sûriye bûn, li Misrê bûn, ev bihara erebî. Piştî 10 salê ji şer ve bêhtir siyaseta ana a polîtîka ana bi alîkî dirê rojevên nû çê bibin, dewlet hêdî hêdî li hev vegerin, di nav hinek ji va welata de ê giberê li hevkirinê wa bi hev re hebûn jî bi taybetî wek Tirkî û welatê ê Ewropayê. Di sala yanî di salê ê wextê şoreşa Sûriye wa derketin û penaber çêbûn, bêhtir Amerîka hinkî wî çaxî ji Iraqê vekişiya bû, welatê herêmê wek Tirkî, wek heyayê hinek ê erebî, wek Urdunê wa bêhtir dîtin ew divê mudaxela Sûriye bikin ya li ser di şoreşa gil Sûriye çêbû ya şerê gil Sûriye çêbû. Piştî ev şerê han berdawî vitê hinek peywendiyê va welata ve vedgerin dixwazin rêkê xwe nîkevin navbera xwe ve dîsa ava bikin. Yek jwana jî Tirkiye. Tirkiye ana piştî di dema va her çend salê dawî de di deryaya Egeyê de û di deryaya Spî de دوێدێکێ de hem ew Yunanê gelek cara rastî hev hatin û di pekişandina Trump jî dikir piştî dema serokatiya wî ji Amerîka re hişt bêhtir siyaseta a navbera welatê vê deket her yek li gor hêza xwe çêbibe. Yanî berê Amerîka wek garantorekî navbera va welatê NATO de ne û dostê wê ne wek vê rolahan viradibû nava welatan. Zimanê hem Amerîkayê hem jî bi gelemperî zimanê nava welatên Yekîtiya Ewropayê derheqê van danûstandinên ku du di navbera Esîna û Enqereyê li Stenbolê birêve çûn, erênî û geşbînin dibêjin em rewşê baş dibînin, pêngav erênî û geşbînin. Tu çawa dinirxînî? Yanî mirov dikare bêje piştî zêdetir 14 salan Tirkiye xwe ji sizayên tundên aboriyên Yekîtiya Ewropa û heta derekê Amerîkayê jî xilas kir. Rast ana hem ji aliyê Tirkiye ve hem ji aliyê Ewropayê ve gelek cara Almanyayê ket vê meselê bi serrastî ketê de ji bo xatirê ev navê çi ye hişkbûniya nav her du aliyat çê bibe dakeve. Ev îcabiyeta han eva her du alî ana lê narin pir bilind bûye. Türkiye di demekî di derba li gor nerînê me welatekî Türkiye hem gelek yanî ji netewa tê pêkanîn û di nav van navê çi li ser sînorê di sê welatê şertê de hebûn Iraq û Sûriye. Di va demê teng dî derbas bû piştî wêne ana bêhtir ev her du alî lê digerin peywendiyê xwe li ser tiştekî îcabî ava bikin, tiştekî pêkate ava bikin. Li hin dirê Tirkiye jî ana vî hewayî ve vî alî ve vî bayî ve gelekî siyaset radibe ew
بآلیت اروپای نزدیکتر خود بینن او دخوازن وگرن سیاست خونی هندری ترکیه بو آج دروی ترکیه به لگور دوستانی خونی هندره ناتوی دو هندره ولات اروپای ایگش کevin و پیرانه بار و بردوام بکن. باشه لبی داری پرسه که گله که جوهری جبو گله ترکیه بگلم پری گله گرینگه گزیدتر 25 میلیون کرد دانه یعنی جبو ما باشور کردستان جی گله گرینگه که گلو سباروجا ترکیه دناوا جرگه کتی اروپای دایه اره باشه لوی داره گاواکو ترکیه پابندین خبره کفتن آبوری انرژی جبجه بکه جبروشنده افتنی بس جبو اندامبونا ترکیه دناوا جرگه کتی اروپای دا کو بگلم پری هر ام دبیسن دبیجن ترکیه مافر مروی حقوق بن پیتکه سردستی آزادی را در برین تنیه یعنی اف جهل آبوری تنه بس جبو که ترکیه اندام بونا خودنا و یکیتی اروپای دا گارانتی بکه شخو اندام بونیدی اروپای یعنی ابراستی از بیجمز گله کی اندامتیا تمامیش ترکیه اروپای دز گل براستی بیجم گله کی زحمت دوین یعنی مثلا اروپای ترکی نه مسلک ابوری تنه و نه مثلا حیا ما في مروفان یا تنگایتی ترکیه هندره ترکیه دچه بن او یا درن دچه بن نصر سیاست تنه نوک هویا کلتوری ادنا ورا حردو آلیاده مثلا ترکیه ولاته کی 83 مليون برانيا وانا مسلمانن و اوروبا ولاتن برانيا وا ان مسلمانن ابايا حرتم رولكي قلكي مزن ستانديه قد اوروبا قالك ولاتي واجد نيفشان دانه يعني ام ولاتكي بفي مزناهيه هانو مسلمان ناف خد زحمت قبول بكن لدي ساجي انا وك كردي تركيا وك كردي التركي تركيا وكردي روجافا هم ايه هريما كردستان عراقي شخوي چقيسي پیوندی ترکیه و اروپای خوش ببین چل سر ماوی مروفا به چل سر مثلا آبوریه به پیوندی باندوریا و گلکی الکردی روش آواجی به و الکردی باشور جی به یعنی ام خوازانن که اروپا وقتی که تکلیه خب ولاتا کی را آواد که ابتایبتی ولاتا کی دوست وینی ناتوی وانا وقت ترکی مثلا خب عالیه نبس عالیه آبوریه دوه عالیه ماوی مروفان دوه و عالیه جیران وابجی دوه یعنی دوستانی اب هریما کردستانه و بلکی گلکی خورد به هم بلکی باشه دوه نافبره دایا پرس او مادم کی وهایه اندام بونا ترکیه دیکتی اروپای دا بگلم پرید برجواندیا کردن هر چار آلیین ولاته چما کردن باکور کردستان پشتگیری اندام بونا ترکیه دنافیکتی اروپای دا ناکه براستی گلک یعنی سیاست کرد ترکیه فرجارا يعني مرو كار اللي بقر هنك شاشتين مازن يك جيت يذهبون يعني 10,015 جارك يكش سركبوا قريبون ببن باركي جو حكومتها تركيا اللي بمخابن او فرصتها هان تجاري البيشيا كردي او ازوا كردي كي جروج افام تجاري وكي فرصه البيشيا كردي اي باكور نديت يعني قبل بن برشك حكومته وببن يعني شريكه ولات تبي يعني اف سكناندنا دجايتي سكناندنا دجي تبونا تركي بشاوي بالهندري تبعية أوروبا نجبو خاطر يعني نجبو خاطر منفعتها كرداي چقيسي بشتغري بكرتن جمرو تشخ يعني هندري نافاروكا أوروبا دي يعني تركي تبي أوروبا بب چابوري به چت ما مسألة ما بمرو وانده بب بشتغري أولو بكرن جه حرتم لحر چار پرچه كردستان فداوي وباندوريا ويني اريني الكردا بب يعني امزانن الباشوري كردستان يجي مثلا بترول هي مثلا غازي هي افقشي باندوريا وانا الخلكي ويدك ببن فجبر ولو يعني كردي باكور بهتر جواتي خاصتن قچاوا كاربن هم برجونديه كردي يعني بتايبتي كردي الباكور قدهندري تبونيا تركيش اوروبا ير ببينن چاوا كاربن برجونديه كردال غوروينا پشتگيريا و پروسای ترکی نزدیک اروپا باشه دیار اف پروسای که دور درجه صدمن اندام بونا ترکیه دناوای کتی اروپا دا زیاده ترن جیه که جوان تهمتین یکتی اروپا پیشکش دکه یک نگرتن و آلوزیان لنافخو
هەروەها ئەف دژات یاکو دناو جەرگی ئەوروپای بخۆدا لە هەمبەری تورکیا وڵاتێکی مسلمانە پەیامێن هەوای هەشتن بەڕێز بەدر مەلا ڕەشید لێکولەر و ئەکادمیسیان ژ ئستانبول ئێوارەوە باش بیتن.